Svetski dan muzeja, 18. maj, koji je 1977. ustanovila Međunarodna asocijacija muzeja, treba da promoviše ulogu ove visoko poštovane institucije, skrene pažnju na kreativni rad muzeja i internacionalni značaj posla koji se u njima obavlja. Međunarodna asocijacija poziva profesionalce da Svetski dan muzeja iskoriste kao polaznu tačku za inicijative kojima se rad njihovih institucija predstavlja javnosti, da ukažu različitim državnim telima i vladi na ulogu i potrebe muzeja, da organizuju susrete i zajedničke akcije. Svake godine asocijacija određuje temu kao povod za međunarodne kontakte muzealaca, razmenu iskustava i izazova svakodnevne profesije. Ovogodišnja tema Svetskog dana je muzeji i neopipljivo nasleđe. Inicijativa osnivanja muzeja televizije, na kojoj više od jedne decenije radi grupa autora iz Televizije Beograd, ni ove godine nije urodila plodom. Šteta, jer je baš odgovarala ovogodišnjoj zadatoj temi. Interaktivnost Trezora je konkretna podrška inicijatorima i ideji, pa uz slogan Svetskog dana muzeja za 2005. koji glasi Muzeji, mostovi, kultura, poželimo da utemeljenjem našeg muzeja televizijski zapisi steknu legitimitet nacionalne i internacionalne kulturne baštine i opravdaju svoju društvenu, medijsku, istorijsku, kulturološku, pa i ekonomsku potrebu. A kad će naša TV u muzej? Gde mi da držimo naše muzejske eksponate i naše sprave i naše ljude? Mi izgleda nemamo drugo rješenje osim penzije. Dobro, ja ne kažem penzija nije loša stvar, nema tu ništa rđevo, ali zar ne bi moglo to nekako da se iskombinuje, brate? Pa da naš zaslužni TV čovek, kad ode u penziju, ode direktno i u muzej. Malo muzeja, malo penzije, živelo bi se nekako. Normalna stvar. Čujem da nema dovoljno trake i da se naši najbolji TV prilozi brišu da bi se snimili oni najnoviji. I kad jednoga dana budemo hteli TV muzej, onda nećemo imati najstarije priloge, nego najnovije. To će biti prvi muzej u svetu, muzej noviteta. Dobro, nije važno sad. Zar je uopšte moguće, ja se to pitam ovako iz duše, da će jednoga dana ovo biti obrisano? Evo ovo. Dolar stalno skakuće. Pa, ovo. Ne mogu u to da poverujem nikako. Zato mislim da je sada vreme da mislimo o TV muzeju. Jer jednoga dana, ako ne mislimo danas, neće nas biti nigde. Čak ni u muzeju. I ove 2005. godine redakcija za istoriografiju Televizije Beograd dočekuje Svetski dan muzeja na istom zadatku, no protekla je godina istinski donela nekoliko značajnih koraka koji nas približavaju osnivanju Muzeja televizije. Muzeji širom sveta obeležavaju svoj dan, 18. maj, nizom prigodnih manifestacija i događaja, danima otvorenih muzeja, izložbama, otvorenim stručnim i javnim ekskurzijama, javnim događajima, radionicama, forumima, prezentacijama muzejskih poduhvata. Ovogodišnja globalna tema
muzeji kao mostovi kulture, treba da pokaže ulogu muzeja u njihovom okruženju, način na koji se preko muzejskih aktivnosti povezuju različite kulture i narodi i kako muzejske aktivnosti decentralizuju kulturu i prenose je na različite centre i sredine. Centralna proslava obeležavanja Svetskog dana muzeja biće održana u Prijepolju, čime Nacionalni komitet IKOM-a želi da skrene pažnju javnosti na ulogu muzeja u multikulturalnim sredinama, navodeći da je muzej u Prijepolju jedan od najlepših i najuspešnijih muzeja koji na takav način funkcioniše. A mi u narednu muzejsku godinu ulazimo sa nadom i energijom da će Muzej televizije 2006. godine biti upisan u registar tehničkih i kulturno-istorijskih muzeja Srbije. Tokom naredna 3 dana povodom Svetskog dana muzeja gledat ćete. Danas naš raport o tehničkom aspektu muzeja televizije između 2 Svetska dana muzeja, a odgovarajući na ovogodišnju temu muzeji kao mostovi kulture, jedan beogradski dvogled u Norvešku. U četvrtak jedan primer istraživanja unutar programskog aspekta muzeja televizije, a u okviru mostova različitih kultura opet jedan beogradski dvogled, ovog puta u Laponiji. U petak, na traženje gledalaca, ljubitelja i prijatelja trezora, naša podrška za osnivanje kluba i još jedan dvogled kao most između kultura severa i juga. Mada se na početku rada obnovljene redakcije oktobra 2001. pod građom podrazumevala samo programska orijentacija, na insistiranje mnogih službi iz tehnike prošireno je naše interesovanje i na tehničke uređaje, bez kojih televizijskog programa razumljivo ne bi ni bilo. Upustili smo se i u tu delatnost najpre samo da popišemo, odvojimo i spasemo uređaje od daljeg propadanja i otuđenja, no kako je institualizacija muzeja televizije još daleko, sva odgovornost za preuzete uređaje pripisana je redakciji, a briga i zaštita uređaja prevazilazi naše znanje i zahteva ozbiljnu pomoć. Redakcija je dakle od polovine 2003. počela da prikuplja uređaje koji su van upotrebe uz konsultaciju inženjera Aleksandra Todorovića i operativne saradnike Borivoja Uroševića i inženjera Zorana Ševaljevića, kao i mnogobrojnih tehničara iz radnog odnosa i iz penzije koji paze da nešto ne propustimo. Reč je o predmetima, manjim ili većim tehničkim uređajima ili celovitim sistemima koji su ranijih godina ili u skorije vreme izašli iz upotrebe, a koji bi, po oceni njihovih poznavalaca, vredni daljeg čuvanja, konzerviranja, stručne obrade, pa i javnog izlaganja u vidu muzejskih eksponata, koji bi, sem tehničko-istorijskih i medijskih vrednosti, svedočili o televiziji Beograd kao prvoj televiziji u Srbiji i njenom dosadašnjem 46-godišnjem radu. Do 18. maja prošle godine imali smo u redakcijskoj evidenciji 2 kamere, jedan redak primerak prenosnog magnetoskopa sa pripadajućom kamerom i čak 2 reportažna kola, RK2 iz 1974. otpisana i već skoro otuđena, a druga, nama najmilija, RK3 Range Rover.
voice of quiet stars, quiet chords from my guitar. Između dva svetska dana muzeja, spisak uređaja koji su prelazili pod nadzor redakcije, uvek sa naznakom za muzej televizije u osnivanju, povećavao se iz meseca u mesec. Već u julu 2004. stigla je kamera iz 1980. kojoj se završio radni vek u Studiju 8. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. This is where I want to be, here with you so close to me. U avgustu su došli na red rashodovani magnetoskopi, za sada svi preostali, jer se dva naša inženjera nisu mogla odlučiti koji je vredniji, pa su konačan izbor odložili do osnivanja muzeja. Believing life was only a bitter, tragic joke have found with you the meaning of existence, oh my love. U septembru, komplet objektiva u sasvim ispravnom stanju za kamere koje su bile u upotrebi 50. i 60. Istog meseca preneta je iz košutnjačkog hangara jedna kamera i 2 meseca kasnije izložena u holu Aberdareve. U oktobru su, posle radnog staža od 33 godine, isključene iz sistema reportažna kola broj 1, prva kolor kola u nekadašnjoj Jugoslaviji i predata za budući muzej. Kada se vrati jedan broj pripadajućih uređaja, koji su još aktivni na drugim lokacijama, ova će kola biti ponovo aktivirana i za buduće muzejske posetioce demonstriraće u celosti sve operacije, odnosno potpuni rad jednog nezavisnog pokretnog televizijskog studija. U novembru su nam sa terminala predali takođe u ispravnom stanju 2 uređaja za merenje na mreži. Ova mikseta takođe je odslužila svoje. Posljednji put je bila uključena u sistemu realizacije prenosa iz Republičke skupštine, a sada treba da se vrati na svoje matično mesto, u reportažna kola, Range Rover, i tamo nastavi svoj drugi život muzejskog eksponata.
Polovinom prošlog meseca preneli smo cevi za analogne RCA kamere, 2 Thomson kamere i generatore koji su proteklih 10 godina služile kao nastavno sredstvo na Fakultetu dramskih umetnosti, a sada ih profesori sa katedre za kameru vraćaju za budući muzej u kojem će biti pristupačni i studentskim i svim drugim radoznalim očima. I posljednjeg dana aprila na spisak muzejskih eksponata upisani su i ovi uređaji. Ima još primjeraka, ne mora baš ovaj, ali neki od tih, možda kompletniji nego što je ovaj, bi trebao da ode u muzej kao jedan od elemenata našeg rada u tom filmskom periodu. Da li je ta nagra ispravna? Ta je nagra Da li bi mogla? delimično ispravna, fale neki manji delovi kao što su ove gumice za transport. Samo prema kameri, malo da... Evo, fale gumice za transport i podešavanje i ja mislim da je to sve što na njoj nedostaje. Jel bi moglo to da se... To bi moglo da se dovede u red. Studio 1, koji je počeo da radi 67. godine, služio je veoma dobro sa 2 veće rekonstrukcije u međuvremenu do aprila 1999. kada je zgrada u Aberdarevoj bombardovana i skoro sasvim uništena, a od studija je ostalo ovo što danas pred vašim očima. U leto 2004. povodom izrade projekta rekonstrukcije i adaptacije zgrade, Studio 1 sa pripadajućim pratećim prostorijama određen je kao prostor budućeg muzeja televizije. Februara 2005. Studio 1 postao je depo za uređaje od trajne tehničke vrednosti za istoriju televizije Beograd. U prvoj turi uneti su svi vredni uređaji sa sajma, u drugoj će biti preneti uređaji iz Košutnjaka i tako redom. Prvom obilasku prostora kao depoa prisustvovali su 16. februara ljudi koji su u posljednje vreme prikupljali uređaje i koji uopšte pomažu da se ideja o muzeju ostvari. To je istovremeno i prva kamera koja ulazi u prostor posle bombardovanja i koja snima sada drugčije sa izvesnim pogledom u budućnost. Vest o ovom događaju objavljena je u drugom dnevniku istog dana, a nešto opširnije u Trezoru 1. marta. Preuzevši nadležnost nad ovim uređajima, koji su pre ili kasnije izašli iz sistema rada, redakcija je preuzela i veliku odgovornost za njihovu dalju zaštitu, održavanje, pa i povremeno javno izlaganje i demonstraciju. Zato smo se obratili za pomoć srodnim muzejima, pre svega Muzeju nauke i tehnike, koji koordinira rad čak 16 članica zajednice naučno-tehničkih muzeja Srbije i podstiče osnivanje novih muzeja i zbirki. Pozvali smo muzealce da upoznaju nas, da obiđu naš depo, da nam pomognu iskustvom i savetima, tako neophodnim svakom početniku. Došli su nam kustos Slobodan Kašibalić i sekretar muzeja Branka Kavaja iz Muzeja nauke i tehnike, glavni kustos muzeja Nikole Tesle Zorica Civrić i direktor Železničkog muzeja Nenad Vujičić. Domaćini su bili brojni, tehnički direktor RTS-a inženjer Radiša Petrović, savjetnik za tehnička pitanja i jedan od veterana naše tehnike inženjer Aleksandar Todorović, zamenik tehničkog direktora inženjer Milena Vučetić, savjetnici redakcije za tehničke uređaje Borivoje Urošević i inženjer Zoran Ševaljević i prirodno svi članovi redakcije. Sledilo je kratko izlaganje, šta je tu šta, kada je počelo da radi, čemu je služilo, do koje je godine radilo i u kojem je stanju stiglo u depo. Skoro uz svaki uređaj spomenuto je i ime prvog tehničara ili onog koji je najduže radio sa i za mašinom, obavezno i naslov bar jedne od antologijskih emisija koja je tom mašinom snimljena i koja će se, kada muzeja bude, uz mašinu moći i pogledati. Ovo je rekao ovde je malo kombinovan sa nekim novim stvarima, ali isto tako starim, preko 30 godina, ali ovo peč polje je autentično iz 58. godine. Znači, to je prvo peč polje koje smo montirali u tonsku režiju na sajmu.
Ovde je rek kompletan koji je bio do skoro u funkciji za kamere. Iz tog perioda kad su bile kad je bila crno-bela videotehnika, imamo kameru FNZ koju smo dobili zajedno sa reportažnim kolima iz Nemačke. To je prvi put da mi kupimo nešto polovno, ali kod Nemaca kad je polovno to je skoro kao novo, pa nam je dosta dugo radilo. I imamo Marconi gde kameru nismo uspeli da sačuvamo jer je propala u nekoj poplavi, nego samo neki uređaj od nje. Da, ovi pedestali su otprilike iz tog perioda i interesantno je, još uvek rade. Iz tog perioda iz 58. godine. Da, i još uvek rade, jednostavno je, napumpa se, rade pod kompresor, napumpa vazduh i rade u ispravnom su stanju. Da. U stvari, u to vreme su postala samo 2 proizvođača magnetoskopa, nema ih ni danas više, samo oba su danas Japanci, onda su bili oba Amerikanci. U tome je razlika da je tehnologija prešla iz jedne zemlje u drugu. A da li svaka vrsta opreme ima predstavnika svake generacije tehnološke? Pa praktično moglo bi se reći da ima, sem što nam najviše fali onoga iz 58. jer tu je vremenom je to u početku nešto čuvano, nešto je odmah bacano, kao kupujemo novo, šta će nam staro, a dok nije došla svest, ipak treba sačuvati, pa onda nije bilo mesta gde čuvati, jer je prostor bio potreban za neke dnevno operativne svrhe, ali moglo bi se naći praktično iz svake generacije po jedan uređaj. Istina, u nekim domenima smo mi pratili skroz sve generacije, u nekima smo preskakali generacije, jer bi kupili opremu, pa onda ne bi imali para, pa kad bi ju kupovali, već je jedna generacija prošla, onda bi, razume se, išli odmah na ono što je najmodernije. Naši su gosti ipak najviše bili iznenađeni brojem uređaja koji su još uvek u ispravnom stanju i pored višedecenijskog rada isto toliko čame po budžacima naših mnogobrojnih studija i magazina. Razmenjeni su i prigodni pokloni. Mi smo dobili svoj prvi bukvar, knjigu Pravni sistem zaštite kulturnih dobara u Srbiji, koja sadrži aktuelni zakon o kulturnim dobrima sa komentarima. O zaključcima, dogovorima i obećanjima na rastanku nećemo govoriti. O svakom našem narednom koraku, skoro kao u direktnom prenosu sa mesta događaja, kao i do sada gledat ćete u Trezoru. Bar je nama to lako kada imamo televiziju i svakako slatko jer je predmet našeg događaja televizija sama sobom. Sada, kada smo se upustili u posao, nema zaustavljanja. Reportažna kola broj 2 vraćena su na naš teren, te se ubrzalo rešavanje smeštaja svih tih velikih, teških i dragocenih pokretnih studija, od kojih nikada ne treba zaboraviti da je najveća jedinica u ispravnom i radnom stanju. Trebalo je samo da se osvrnemo idući preko mosta do studija u Košutnjaku. Pred nosom nam je svakodnevno baš to što nam treba. Otvoreni izložbeni prostor na kojem će biti naša vozila izložena kao objekat i subjekat. Atraktivno za svaku vrstu okupljanja poslenika i ljubitelja televizije i zainteresovane javnosti, jedan vid interaktivne televizije kojoj ceo današnji tehnološki svet teži. Uz prostor namenjen muzeju, koji postoji u projektu za rekonstrukciju zgrade u Aberdarevo 1, ovaj otvoreni aktivni prostor kompletirao bi ideju živog muzeja na dve najaktivnije lokacije televizije Beograd, na Tašmajdanu i na Košutnjaku. Prošlo je skoro 18 godina od prve inicijative prihvaćene od strane Radničkog saveta ili 12 godina od prvog projekta pod nazivom Muzej televizijskog stvaralaštva uručenog Republičkom ministarstvu. Put do muzeja je dug i zamoran, ali naša inače ogromna energija podstaknuta je činjenicom da za nepune 3 godine obeležavamo 50 godina rada televizije Beograd i pojavu televizije u Srbiji uopšte.